Perjalanan ke BUKN Naga Aira. Hari ini touring bersama rekan-rekan kampus. Kita ada di Lembang, Maribaya. Kita Maribaya, ke poin pertama, sedikit sebat dulu, baru kita nanti lanjutkan ke Lembang, ke mana ya? Subang. Sampai Subang ya, sampai Subang. Ya, bukan negara. Nah, sip. Oke. Maribaya, Maribaya. Apalagi wajah lelah si AA, Pak Wito, saya packing ya.
Sekarang kamu digorokan jong-jong weh. Ini gorokan jong-jong weh, jauh. Pak Ustadz, ya tos dugi ke wilayah Cipunagara, Panginten eta. jadi berapa jam lagi nyampe ke lokasi Pak? Paling sekitar 1 jam lagi. 1 jam. Iya, betul. Jalur aman Pak? Insya Allah aman Aman ya? dan menyelamatkan. Amin. Sip ya, sip. Kayaknya digorokan selalu. Coba di close aja yang bersin. Mana Pak? Ya. Mau ziarah. Kemana ini? Assalamualaikum guys. Ini bandrek guys. Bandrek desa apa ini, Pak? Tuh, bandrek Cipunagara guys. Aku cobain nih guys. Ah, mantap ini. Wah, alright baby. Java Preanger tungguan ahnya di mute dulu mute.
Pak Eri, capek nggak Pak? Kalau ditanya capek-capek tapi happy. Happy? Ya. Asik. Walau hujan nggak apa-apa ya? Gerimis dikit nggak apa-apa, yang penting happy dan sehat. Pak Doi, capek nggak Pak? Biasa aja. Seneng nggak Pak? Alhamdulillah. Pak King, seneng nggak Pak? Perutnya kayak diobok-obok. Oh, udah lapar berarti ya. Jalan. Pak Iman, itu rambutnya kayak sengkuni. Pak Agung, seneng nggak? Mantap. Biasa. Pak Yaya, happy nggak? Happy nggak? Mantap. Oh iya. Luar biasa. Pak Wito, asik. Pak Wayu, mantap. Pak, asik. Pak Oki, seneng nggak Pak? Happy. Happy. Nah ini nih Pak Lote, seneng nggak? Wih, asik. Sampai jumpa.